grad Trogir ne može biti, i ruku na srce, nema sredstava za investiciju tog projekta, a to nije u njegovoj domeni. Grad, budući Trogirski most, ili Čiovski most, kako ću ga zvati već, je u domeni Hrvatske cesta. Šta ostaje na gradu Trogiru? Na gradu Trogiru, i dobro je da niko nije u ovoj izbornoj kampanji, možda je dobro za sve sudionike, da nije spominjat Trogirski most, jer bi jednostavno iznio laži i obmane, kao što su se iznosile i prethodna tri ciklusa izbora. Na gradu Trogiru je da pripremi potrebnu plansku, znači dokumentaciju koja je u njegovom domeni i da potiče i da vrši presing na hrvatske ceste, a ako nema novaca u hrvatskim cestama, da se pokuša, jednostavno da se iz pristupnih fondova ili sa fondova Europske unije pokušaju iznaći sredstva da se ta objekt napravi. Svima nam je jasno šta je Trogir u ova 3 mjeseca. Doista nam je svima jasno, čak se razmišljalo i razmišlja se kolika je mogućnost da se na ovoj raskrsnici ovdje da se napravi rotor ukoliko dopuste tehničke mogućnosti, s obzirom da je to frekventna cesta u 3 smjera, a 4. smjer je još frekventniji, jer je gospoda otvorila tamo prije 10 godina 12 parking i ujutro vi kad idete i u 6 i 7 sati ono čvorište je okretište, a ne protok. Mislim da ste me razumili. U ovom smislu grad Trogir će učiniti sve što je u njegovoj domeni da se taj proces ubrza. Jer ne možemo mi 12 godina pričamo o nečemu, a nismo napravili ništa. To je prava istina i prava stvar.